Ida sang nado angop ida sesampune puput kabuktian oleh Ida Brahman keling mawastu kangop ngayuakide Sang Prabu Madura rikalaningnya kaluwihan pisanantuk Ida Brahman keling punika muktia ngayuwakti kalintang mahutama pisan kawi sesang idani raresa ida madura semua Ida Sang Prabu Madura kadi jengelas peran ngaturang semak bakti ring Ida Brahman keling lunas iwang ring pandita Sang Prabu nunas agung sisip nunas pangampur ring Ida Brahman sisip didian puniki daging ngatur idani inggih Ratu Sang Pandita mapi dawuh nunas pangampur titiang doani iwang titiang kedahatan pisan dambat kalintang titiang wantah tos ning Prabu sane kalintang tamet pisan ratu muda punggung tanpa aji
kalintang wimuda pisan titiang turmaning tunem sajaroning sasuluk daging kecapen tatu sastreni ya napi luwe redeta kepanitra sapa tuduh palungu keratu ring pasikian titiang maka samine pun kejaga marga yang titiang itu lalu katuran wali wantah kepatutan pisan mekadi titia mawali ini mungkin jaga ngemarga yang yadnyuni katuring lingi hidup yang betara kawitan marun tudan ban pajegana sajaran drastine irkiring madure manut kadiwacana ratu malih puniki titiang jaga ngelaksananya ngaturan upacara pajagani sawi upacara pajagani kemargian wantah maka samiring wawidangan sakaku jaga madurni manda ele lalu sida jeleng malih mokadlingi para leluhur ide yang betara kawitan ring parti santane warih idane makasami ya ngaturan pajagan ngamargiang puniki upacara utawi upakara pajagani
Pemargi utawi pidabdabe punika tanja wonten Dios wantah ngaturang sasolahan igel-igelane ngunyu desa ngilehin puniki jagat madura.